mak purimas sempajang rapak kilai pak kampungi maka daki pada kuyak kasih sangi anak tayi mancaji imang apa mu magok kotoni mak bene setuju yakka imang imak baru botim paru mani kampungi apa angkana imang tu ni biri jamae matoi pu imang nakan musibah baini nasi mate mili su kampuna maka dai aja bawa na wonroi apa mati tu ni beneku maka di pak kampung de situ kami mangi ki komak dek ki onro bawa ni nakada aga wonro na de naga beneku ko kampung nakada ipak bene pi angkamu pagato poji kak nama toana de tanis setapu imang ya kuang kata poji tajallo mui ya kuang kata jallo idi pepak kampungi murusui maka dia tinda pu imang wah kesempatan mak jallo we na jallo to ngamiro anak darama kalolo cantik sesuai janji na pak kampung ina uraga na pasiro na eno pasiale pu imang mak beni lolo pu imang tapi sisan na pura ipasiala si bola mui tapi de nang kenipitannya mang tuli mata pasanggara jamu mimite lakaina tuli makwaro tapi si bola mui pui masak barak matui si diwatu angke mak depe baini nama cawa-cawa maka dai pui mang manre ni ka papak disengekui macuk mapuji ni ka pangi te warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina na pungal ta'ala ke hadir rilalana kurangi rampi pungal ta'ala. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Akadi pun Allah Ta'ala menjepu bilangan sisi na pun Allah Ta'ala 12 taulinoy mani malingi asang 25 tahun labae wawanna Nabi Isa al-Masih irmalingi asang Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Maka iro taungi yasangi tahun Masehi. Apa wawanna Nabi Isa al-Masih nasani Masehi. An-naratu na purana mati na Nabi Isa namaki buah selenge kalender waktu na panguluta Umar bin Khattab
Nasasi tahun Hijriyah. Nawiringi asang Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nasangi tahun Hijriyah. Iyana tanggalak taidi, iyana kalender taidi selengehe tahun Hijriyah. Tapi ripalawangan na ye dua kalender iye masahoro iperingati adalah tahun baru Masehi. Ye ko tahun baru Hijriyah makura lak tahun mingerangi. Bahkan untuk mapalak sendiri makurang. Batewi peringati wisilengangi. Ia ko peringatan tahun baru Hijriyah madodo pak kita mata. Tapi ko tahun baru Masehi marwa. Silengan mematu abate na te peringati. Apa ia tahun baru Masehi Allah emiroaki. Lino emiroaki. Ia tahun baru marwa tokoe, marwa lalenge, marwa kotae, marwa desae, marwa pasae. Tapi ko tahun baru Hijriyah melo iroaki adalah Masehi Asalnya tahun baru Hijriyah itu Wattunna nabitta to nasari pamasinanya selama kepole terima sempajang nama kuraga untuk patattongi berjamaah kota Mekah. Tapi ia tengi oko Abu Jahil lata memuka. Ia tengi yonroi mas sempajang masih haram pada waktu itu. Gangkana 2 tahun ni makuraga nabi tamelo munri mak berjama masih haram na dini palaba. Dini palaba. Si di waktu maka di nabi ta aja nago jolok gagap balika. Meniak jolok jadi diku tama masih haram untuk mas sempajang. Jadi taman ni nabi ta masam pajak ku masih haram. Matangangi sujud nabi ta tama Abu Jahil aga sinala Muhammad iro cuak-cuak. Jadi nasa mi cuak-cuak. Gangkana nasurui annap pemuda. Kalau lo magala anna sibaw makada Abu Jahil angkaro perlu ontai mule potongi Muhammad ku matangangi cua. Ye matangangi sujud nabi tat nai potongi perlu onta. Cek dek mate malembak nabi ta. Anna taum pule iro perlu ontai ro. Menaka ulun nabi ta denul le makka on rotanana. Nala di cengkana ni telah Zainab yang rumala piso na tokdo ina cori masu isakna maringar-ringang ina sat di nabi tanaka uluna na tuju sabbo na naduroi mana rupan na kasi nabi ta isa perlu onta tarriwi Zainab nakade nabi ta aja mutarrina nasabari an rasa-rasa taye muitai matu selengit tamo kuatin na tawe. Gangkan na purero na pudangi nabi ta sabak na makadede na gaga rapa mun roko kampunge lebih kuy salai kampunge tolok ko Madinah. Ina waktu noko waktu na manguju loko Madinah persis ulam muharrangi waktu ero na patuju nabi ta
malah ka dapur lokko Madinah bulan Muharram iya manalat tu okko Madinah okko mani Rabiul Awal napalat tu bila na malala na bitar lat tu okko Madinah de natapa na patatto birajama de mak buai masigi jolo Masjid Nabawi persis nadapi si bulan Muharram memang jadi si tahun yang kan nama menguju na salita na Mekah si tahun ni kalipu na jaji Masjid Nabawi okoniro na patatos sampajak birjama na bita jaji masigi mak birjama na bita itu tepatnya pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriyah. Kuniro nak bilangi ro. Tapi iya waktu nang kamu panabita de pagagap. De pagak kalender waktu ro de pagagap. Ko mani pangluta Umar na musawara. Maka de aja itu maculeng ko. Tanggala na te lebih kumaki buatok tanggala. Nah, watirong kasiari-ari gana sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf, Angka Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siari-ari si bawa sahabat watirong musawara makada ipam mula pole kegani. Ipam mula pole kegani kumak buaki kalender. Angka mengusul makada ipam mulai oko hari kelahiran na nabita. Itu Rabiul Awal. Tapi engkau tu mengusur maka adik pada sikit tu sarani apa iye mapula tanggalak na Januari itu hari ulang kelahiran na Isa Al-Masih pada sikit tu nak kadoko pala asomatena hakade pangluta Umar tolimanan nasik itu ketulim mingerangi amatian na nabita pekko pale nakadakega pada kokosisa wattuna ipamula sempajak birjamae Muharram apa Muharram na salaita na Mekah Muharrato na jaji masigi na pamula sempajak birjamae iya na situjui kangka makokoe sini no masalah melebihi kader. Jadi untuk memperingati tahun baru Hijrah itu identik dengan masjid. Sempajak birjama. Biarkanna Tomatota Bupati Haji Andi Nawir Riolo alena pamula-mulai ya sange arba'in oko penrang. Alena pamulai arba'in. Patapulo birjama gangkana masanrai letuk sidrap letuk sengkang masanrai pak aja mani mati mani pak taselle mani yang di Nawir paselle na melo sina terapkan iro arba'in angkasi protesi maka dah komi Madinah sange arba'in tapi waktu na yang di Nawir digaga mulai protesi taselle man apa kada komi Madinah sange arba'in ya maka dia paselle na aja na paling arba'in hamsin sepale gang nak 50 ganda 50 birjama aso suratoni aku di rumah peca napan andre buka na bukangi pecai. Jadi memang peristiwa tahun baru Hijrah itu identik dengan peringatan sholat berjamaah. Karena pamula rona bitter sampai jabire tak 1 Muharram tahun pertama Hijriah. Iro purana okol Madinah purana na patato sampai jabire na bitar birjamaah dinang kanalai birjamaah na letu matina. Gangkan ni ro sahabat na ro nak perluangnya sangi birjama.
Sampai-sampai maka dia pengeluta Abu Hurairah bendengi angka alap birana angka pilihan ulap birangi ipiti kiti marrede-rede do ciliku daripada mengkalingi bangin ada ulama berjama. Pengeluta Abu Hurairah. Apa magai puram itu nasad di nabita. Maka ni bita ia kumulek jagai wisampaja berjamakmu angka hadiah lopo na wereku pung Allah Ta'ala. 5. Pertama, yurfa'u an hudiqal aisi. Napataraka ipung Allah Ta'ala acipikan atutungal linom. Ia kona lega ipung Allah Ta'ala acipikan atutungal linoy amo de gadui manyameto malapato papenet dinge. Amo mega dui mega aga-aga kode nalega ipung Allah Ta'ala acipikan atutungal linoy to 5 cipito papenet dinge. Tapi jancina nabita pung Allah Ta'ala lega i acipikan atutungal linoy narikirulik jagai sempajak berjamaah 5 waktu ku masigi. Ayano sahabat ero gangkana degaga melo macipi pakkalinonna gangkana iya gaga na perluangi nala perlu de mina wajikangi apa ko wajib de ni pogok to madosa tapi ya perluangi nala perlui. Betul, majana sedih kau dia nak berjama. Majana sedih. Tapa macipi pape nak dina nak sedih kau dia nak lumak berjama. Terasa kati di pak berjama ia kau dia tolong mak berjama tak cicang halang kita cicang makalam itu sedih. Semanang kesipi mengacipi keng atutungan linoi. Jadi ro janji na ro nabitar. Nah kada kau mulai jagai we kalima sesusiwan ni berjama na lega ipung Allah Ta'ala acipi kang atutungal linom. Yang kedua, kadina bita yurfa'u min adzabil qabri. Napata lega ipung Allah Ta'ala pacalangi matu oko kiburu oko alam barza. Dena na callaki matu malaikat ko alam barza. Magai apa tu jagai sempajak berjamakna makasing ijabingi makasih sampajanna. Gangkana ya ko makasing sampajangi matu mewai nareko ko alam barza. Maka di sampajangi ya fulan anu itu tu mokolino ikut jagai ka amo marepa ku musalai te repa mulo mas sampaja mulo mak berjama lele aku tu si makokui jagai koi ya ko angka malaikat me paressa ko ya apa na paressa angka me tanai ko ya apa bali pakku tanana atin robawan no pakasingi tin romu kama pilino matun apa ko tak dumutama suruga ero jancina malaikat ero malaikat Cina sampai jangir. Yang tunakan bita awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bunga-bunga mewaiki iparessa, bunga-bunga iparessa. Ko kama ilinota. Apa ya ko mate ni tu kama nilinota. Kama nilinok ko idi ko mate ni. Pamula-mulangi mewaiki, pamula-mulangi paressa sempajangi. Fa in saluhat saluhasairu amalihi. Ia koi paressa sempajangi na takok makasina. Dede ni paressa amala elengi lansumanan ni itarima. Dene ni paressa makanja manan itu. Ia na makanja sampajan na tawe makanja mana nga malak na lengi. Tiga ributin na ko pas sampajan na mega duina. Mesti mapasusak ke melo menre Mekah. Makura lagi duit, dega lagi duit to melo menre Mekah palai kon kami duit.
Pas sampajangi melo menrek Makkah. Pas sampajangi melo mapas susaka. Pas sampajangi melo mapuasa ko Ramalangi. Tapi dena sinin na papuasa magalak mas sampajang. Puasa ki, puasa. Mas sampajang de. Kega maraji sampajangi puasa Maraji sa puasa menyama sampajangi tapi deje gaga purana. Baja sampaja si, sangadi sampaja si, apa puasa si ulami. Mampu mapuasa tapi dia nulik jaga sampajanna. Tapi kau makasih sampajanna tahu pasti milo mana mapuasa, milo mana papasusaka, milo mana menrek Makkah. Pas sampajangi mega duina milo mana menrek Makkah. Tapi dena sinin atau pole Makkah mas sampajang. Jadi sampajangi patongan. Ia kau makasih ni sampajangi nasa nabita. Dena ni parise tu lagi makasih manangi. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Tapi koi parise sampajangi, wai. Dena makasih sampajangi, maka ditona ni parise roleng yang enggak menetu ni masalah. Jadi sampajangi terutama. Na iya ko mak berjama itawi ijami makasih sampajangi. Apa na tarima mak borong ngepung Allah Taala apalanna sampajangi ko mak berjama ki. Kata utolilese peringaran aku mas sampajangi. Tapi nasabak mak berjama peringaran na pui mak peringaran na tona. Di nama kanjak bacana, tapi mak berjamai bacana pui mak bacana tona. Na tarima mak borong pun ngalatana na wering apalam mega. As-salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Sempajak berjamaah 27 derajat, sisalana sempajang jadi dia. Engka sahabat makutana makala siaga je royasan ngisi di daraja apa 27 derajat tawana pak berjamaah itu siaga royasan ngisi di daraja. Maka dia Nabi tabendengi angka tau sogi napasi topok agagan nama pamula tanai latu langi itulah 1 derajat. Jiko pak galung mak berjama siseng pada lawan ko dupai gaba 27 karung. Pak jijirang mas susunga menrek langi sisa mak berjama. Angka na tau dupa gaba 27 karung angka tapi patapulan nak keresoi. Tapi kalau mak berjama sisang padai ko 27 karung na dupa makajirang apa masusungan menrek langi. Ia ko kalime se susio ni mak berjama 27 karung kali 5 135 karung maka jijira masusungan menrek langi. Ya ko siulang ni 135 karung kali 30 patas 50 karung. Ya ku maka jijikan patas 50 karung lebih 4 kilo. Maka jijiram menrek langi. Ya tu ampai dene ya pitang apalan na sampajangi. Nasabak magai dena lelino anaungang ya se ku pitay tasid di tau ya pitang apalan na sampajanna apa kilo mak jijira karungnya napas itu topo menrek langi tanah anau ngadinakan na yase sisa. Jika kan ada na pitangi pungalata na tarwaki matuk ke suruga.
Apalagi ko ganna ipatapulos sona. Mak berjama tau ede nang kanalai. Laisi pahalana. Maka dai nabita. Man shalla lillahi arba'ina yauman fil jamaah. Nigi-nigi mas sempajak berjama karena Allah. Patapulos sona sidapi-dapi yudrikut takbiratul ula. Denang kana terlambat boleh takbir mamulan na imangi. Kutiba lahu bara'atan. Ditulis baginya 2 kebebasan. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Bebas dari neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Mas sempajak berjama patapulas sona arba'ina yauman. Yaku arba'in patapulo berjama arba'ina yauman. Patapulas sona mak berjama sidapi-dapi denang kana terlambat den kana sebo bebas neraka, bebas sifat munafik. Kegesa sifat munafik. Pak kita mata makasing tapi atin nama solang. Angka kalolo pak berjama melo mak bene okosik di kampung yero kampung yero melo non mak bene lapo kalolo angka sama sigi tapi dega gatau mak berjama magai mate pu imang dega melo selle mangimang mega sa melo mak berjama tapi ko celle no ko masigi ai deji gama kaya la imang iya ji ya la imako tamba kaya lari lisu ang kasitama ay mitaw ya la imang lari si masu gangkan na degagat tau mak berjama ako masigiro te iro non roy mak bene lapo kalolo pak berjama apo pura ipakawing nadupay ni tamun na cinampa nadapi loro may maludong apa milo mak berjama maka day tau ipakampung aja na mulo mak berjama aja na mulo masigi na degaga tau mak berjama makokok ko masigi mati pu imak degaga melo selle mangimang maka day robot timpare majah usat di kode mak berjama ya ko masampajang nga jadi dimu itu nakara taro ni jaji amo cadi ditami ko masigi mo yunri waktu sampajang berjama tu rikingan cuma kecedi dita 27 derajat kali 1 tapi ko mega ki 27 derajat kali ganna tahu igang kana lo masigi ono butim parue si pakewa-kewa tau imunri barani na ya laimang kega para ko tolok bali mak berjama iyo sinin na te ko buting watiro lo mana masigi masampajal loro apa natua gangi buting parwe mangimang makotongan ni mangimang puri mak berjama puri mas sempajang rapak kila ipak kampung maka da kega pada ko yak kasih sangi anak taye mancaji imang apa mo magok ko to ni mak bene setuju yakka imang imak baru butim paru mani kampung apa angkana imang tu ni berjama matoy pu imang nakan musibah baine na si mate mili su kampona maka dai aja bawa na wonroi apa mati tu ni beneku maka di pak kampung desi tu kami mangi ki ko mak dek ki onro bawan ni nakada aga onro na de naga bene ko kampung nakada ipak bene pi angkamu pagato poji kak nama toana de tanes setta pu imang ya kon kata poji tajallo mui ya kon kata jallo idi pe pak kampung murusui maka de tinna pu imang wah kesempatan mak jallo we na jallo to ngamiro anak darama kalolo cantik
Sesuai janji na pakampung ina uraga na pasiro na eno pasyalay pu imang, mak benilolo pu imang. Tapi sisan na pura ipasyala si bola mo tapi de nang kanipitannya mang tuli mata pasanggara jam mo mimite lakay na. Tuli makwaro tapi si bola mo pui masak barak matoy. Si diwat tu ang kemat depe bay ni na macawa-cawa maka day pui mang ha manre ni ka papat di sangakui macu mapuji ni ka pangi te ang kemat depe bay ni na aga nasang deje sitongan na lau cacaki pu imang ang kami tahu malada lau puji na hidi pada muije tu na pura na si janci-janci melo siala magi na kapakampung ipasa ka pasiala ki jadi maga ni pale na kada pakui pu imang masara ki si ba madecing na putajang idaku tapasiala ka iro kalau lo puji ka pak lo puji mopi na puji matoa maka dai pu imang wadissa tapi angka sarakna aga suri jolok mak bereja mak si bawa iya patapula sona si dapi-dapi aja nelkel amo talu puluh ya serat apa mengel atau masak bo si sang iulangi si mak bilang patapula sona kalipu iya logar impudan ang kamu gari lalawat dikit sialah peko lau ko mak bereja mak si bawa lakaiku patapula sona di mengel di nasab bo magampam itu amo siratu asona taja ngak ko subui ang katongan ni o komeni monri na pu imang tudang apa melo isabi loro yang kasi asara magaribi isa ang kaling baja ang kasi sangadi ang kasi lattu siulang tuliang kalit din ang kana mangalla mamula silang ipu imang labak to ngang ibinekuy yan ripan nagang kapatapula sona kalipu denang kana sabbo denang kana ngalla pas sujud terakhir toko mana ni tay matahaya iro kallolo de panatokong mak beresalan ni tawe de panatokong maka te barak marana ya kalau lewe lay perhatikan ni onrana sujud ternyata marica na taro mata abang ngatokong ni matahaya mak beresalang ang katoni bainena pu imario aga na sangi lepo kalolo de na melo pu bene kondi magai munapi pale asanna narekoni taki tahu maka kanja penampilannya padahal atiku masolang patapula sona ni tak tahu tu ni makanja paki aku nasatona rato magama padi ilalan atiku girang-girang ibinena pu imang munapi pale asanna ko makuiro makanja ni tahu tapi masolang ni lalang ay naya munapi rakena sur neraka nonroi de umelo tame neraka poji lakai mundi mancaji na pangajari mai nga beni na pu imang silisuang ni pu imang manyaman ni nyawa na pu imang patapulos sona mak birjama na lega ipu ngalatala si pak munapi nabebaskan ipung Allah Ta'ala boleh api neraka jadi PR buat kita mapamula tahun baru tak usahakan ni si samo amosi samo patapula sona ak berjama si dapi-dapi den kata sabbo aja tamati ko deta pagura-pura apa magai yang kejaminan na irule patapula sona denang kato mangala de tu masabbo bebas neraka bebas munapi sinino masalah malabing kadere iya sampayange paiwai nereko makasing yang ketiga nasa nabita
ia kamu jagai sempajak diri jamakmu yu'tihi kitabahu biyamini atau we matu tarimai catatan amalae atau we tarimai. Maka dia pun Allah Ta'ala fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Naya tu tarimai catatan amalakna na atau na tarimai ilomu yangi sinin na bilangan na amalakna ilomu yangi deni parisata cidi-cidi maka di malaikat dokor bawan yang tama suruga dia irsak ilomu ya bilangan na amalakna wa yanqalibu ila ahlihi masrura ipasi 80 matu si bawa ahli keluargana ke suruga si pulungnya si bawa ahli keluargana ke suruga pak berjamaah. Yang keempat nas nabita yamurru ala sirati kal barkil khatif. Pak berjamaah matu ipalalum yok koyasikna titian sirat pada mi bila takaju inolah cap bila bami letuk capakna babanna suruga pajagana suruga ken repetitian sirat nak kada muliwan ni manangka nak kada pura ni walalang watu mokolino kega bolamu lo masigi mabirjama malalakko nrewa siko malalasi loroi malalas si asara magaribi isa kalima susiwan ni malalisu malala pole masih iya na tu paselena Allah langam mo kotitian sirat angka penri lima nak kada pekko ni pala iya ustaz apa mamotor ka maka kak malalangi lagi mana pada bila takka jue ya kuma motor pede malas sipi. Yang terakhir nasa nabita atau jaga sampajak berjabakna yadkhulunal jannata bighairi hisab ipatamai matu suruga denani parisarissa natama deni parissa natama sebelum yaumul hisab yobi pak berjama tamanu suruga atarubano pilih orang yang puji-puji tama mana pesuruga matu pak berjamaah napai pamula yaumul hisab maka di guru tak yakui pamula ni yaumul hisab sisap bu patau iparesa tak cidici di antri sisap bu tau antri paresa si di balolos tama suruga tapi pak berjamaah memang ni suruga ni pamula antri paresa tak cidici di tahu sini no masalah melebihkan memagi-magi na pak barakat pun Allah Ta'ala tudat-tudat ta cinampak meringkalinga bicara agama na wiringi kekuatan pun Allah Ta'ala untuk jaga sampajak berjamaah minimal 40 sona berjamaah na paki sidapi-dapi dito mengelak dito masabok insyaallah 2 jaminan bebas neraka bebas sifat munafik. Nah memagi-magi barakat na bulan Muharram nai kakilai tatongang sampajata nasi bebiri jama 5 na janceng ipung Allah Ta'ala nalagga aciping atutungal linoe nalagga ipacalan na mato kolam barza atau wittarimi catatang amalae yolai titian sirat pada bila takajo tamaki suruga dini parisa-risa memagi-magi na lengi ipung Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Sedemikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.